Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Sixoxana le ndaba esikhulume ngayo phosi inyanga ezimbili ngiyabona ezivayo, indaba yesabatha, qiniso ngesabatha. Ngihamba labafundisi bami, siyabonga ubani babe lapha, mfundisi uCK lo mfundisi uOB Mpofu, ngamajaha kompofu, mina ngimfundisi uNdlovu. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke okukhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kule iviki ehlelweni lwethu buza iBhayibhili likuphendule, lapho esifunda khona ilizwi lenkosi sindawonye, okukhulumayo ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga banali. Nathi iBhayibhili, nathi ibhuku balaleli engiliphetheyo lithi lona when God said remember. Lokho ngilinika mahala. Thumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 WhatsApp uthi ngicela ibhuku when God said remember. Ubhale igama lakho, sizabona indlela ubana ulutholele olugwalo. Uyakuncedisa ubana lindaba esixoxa ngayo uyizwisise kakuhle, uyibala uzibalela ngekhaya. Ithini singene endabeni yethu yalamhlanje, iqiniso ngesabatha, isigaba sesithathu. Lamhlanje bafundisi bami, sikhangele eBhayibhilini salanda umkhondo wesabatha emthethweni elithumi, lona lingumthetho wesine. Sathola ukuthi inguquko kasizange siyithole eBhayibhilini esitshela ukuthi kwaguqulwa usuku lwesabatha ukuthi abantu kabakhonze ngosuku lokuqala lweviki. Siswele leyo nguquko nxa kade sidinga eBhayibhilini sukela kuGenesis sesiya ngqe kusambulo ekugcineni kwalo iBhayibhili kasiwutholi lo mzila. Umbuzo bafundisi nanku, pho usuku lokuqala lweviki lwavelaphi njalo ngubani owaguqula usuku lwesabatha na? Ukuphendula lo mbuzo bafundisi, ke sikhangele ukuthi lona isabatha kati kuthwali yini, mhlambe kuzasilamulela mfundisi OB. Siyabonga. Isabatha eBhayibhilini ke libizwa ngokuthi liyisibonakaliso, ngesikhiwa kuthiwa yisign kumbe yisili ikaNkulunkulu. eBhayibhilini luphawu, nxa singakubeka sithi luphawu, kulula kithi kakhulu ngoba izifuyo ziyafaka uphawu. So nxa isifuyo siluphawu lwakoNdlovu, akulamuntu ongathatha ayivalele esibayeni sakhe, ngoba uphawu lutshengisa ubumnini. Uyabe sentshontsha. Uyabe selisela. Luyatshengisa ukuthi into leyo ingekabani. Antu uyabona indaba. So lapha sithola ukuthi isabatha litshengisa ubumnini, ukuthi thina singabakabani, savelaphi, sadalwa ngubani. Ungakhangela eBhayibhilini ke amakhosi athile ababebusa babe zibonakaliso zawo, impawu zawo, okwakubonakala ngazo ukuthi lapha inkosi ebhalileyo, kumbe umthetho lo ufake kuyini, inkosi. Esike sakuthinta kuleyani viki. Esike sakuthinta kuleyani viki indaba yesidindo lapha. Lapho ngafunda uDaniyeli 6 ivesi ngelika 8. Ithi yona khathesi ke wena nkosi, misa lumlayo ngokubhala kulincwadi ukuze ungaguqulwa, ngoba umthetho wamaMede lamaPersia kawuguquki. iBhayibhili esikhiwa ikhuluma ngokuthi seal the law, ukuthi udinde. Umlayo lo wena ungawufaka, ungavele udinde, akusela muntu olelungelo lokwenza njani, lokuphikisa. So lapha sibona ukuthi sike sakuthinta iviki eliphele ukuthi uSathane uhlose ukuguqula isabatha njengoba sakulandisa, ngenxa ukuthi isabatha liyisidindo sikaNkulunkulu, liyisibonakaliso sikaNkulunkulu ukuthi thina singabakabani, ngoba phela usuku lwesabatha yilo lusikhumbuzayo ukuthi thina asichayanga umazivelela, sadalwa nguNkulunkulu. Ngezinye indlela every 7th day of the week, amaviki wonke siyakhumbula ukuthi asivelanga enyamazaneni, asizivelelanga, umhlaba kawuzivelelanga, kodwa wadalwa nguThixo ngensuku eziyisithupha waphumula ngosuku lwesikhombisa. Yikho ke isabatha liqhakathekile njengesibonakaliso, njengophawu lukaNkulunkulu eBhayibhilini. Bengithi nxa uzayithinta indaba yesidindo kakhulu usuyiqedile. Indaba yesidindo sizabuya kuyo sesiphambili. Ake sikhangele mfundisi CK laphana ukuthi uIsaiah yena uthini. Ngiyabonga mfundisi. Indaba yesidindo le ndaba yophawu. Siyabonga. Sizafunda encwadini kaIsaiah 8 ivesi ngelika 16. Ngizayifunda ngolimi lwesintu
ngiphinde ngiyifunde ngolimi lwemzini ngoba ulimi lwesintu lusichiya kwangani kakuzwakali. Ithi yona ke lapha ngolimi lwesintu abafundi bami kabagoqe umqulu wobufakazi banameke imfundiso yami. Elesikhiwa lithi lona ke bind up the testimony, seal the law among my disciples. So ke ngamanye amazwi lapha nxa sikhangele mfundisi sinanzelela ukuthi lapha uPaul kaNkulunkulu lulakho okwenza ngomthetho kaNkulunkulu kugoqela usuku lokukhonza, usuku lwangeSabatha. Ngoba uNkulunkulu nguye owanika le mthetho njengalokho safunda kwezinye izifundo ezadlulayo ukuthi imithetho yonke yaphiwa nguNkulunkulu. Kodwa mfundisi khonapho uthi uPaul unamathelana lowesine lwana. Kunjalo lapho esithola khona uPaul kaNkulunkulu usemthethweni wesine wona lwana okhuluma ngosuku lwangeSabatha oveza ukuthi onika lo mthetho nguNkulunkulu. Ulamandla bani? Ubusa ngaphi? Kulapho esithola khona lo Paul kaNkulunkulu. Engxenye kwesikutshileyo mfundisi lapha ukuthi yikho uSathane enqanela wona. Imikhono eminye kodwa ke kalandaba layo kodwa lo yonqanelayo. Kunjalo mfundisi anje uyakhumbula nxa sasiselusa inkomo zazivele zifakwa uphawu. Kungakabuyi uphawu lolu lwakathesi olwesilungu lolwesikhiwa lolu. Sasisika indlebe. Omunye asike isikeyi kodwa ke isela nxa selifuna ukutshontsha liyafika lisike esinye isikeyi phezulu kwesinye isikeyi. Ungasaqedakali. Siyabonga mfundisi OP. Sikuhlanganisa njani lokho esikukhuluma kophawu lomthetho wesine weSabatha? Siyabonga. Njengoba sesikuthintile lapho ukuthi ukuze ulutho oluthile luqualify ukuthi kuthiwa luphawu kumbe isili kumele lube lezinto ezintathu. Okwakuqala libizo lalo onika umthetho. Number 1. Okwesibili isikhundla salo onika umthetho kumbe okuthiwa yiposition. Then okwesithathu yikuthi lo onika umthetho ubusa ngaphi. Okuthiwa yiterritory. Ngesikhiwa ungathi wena libizo iname kumbe ititle ukuthi ule position bani and then yiterritory ngesikhiwa. So asikhangele nini ke ukuthi emthethweni eli-10 ungayibala nje yonke usukela ku verse 3 uzathola ukuthi phakathi kwayo yonke imithetho eli-10 umthetho weSabatha yiwo wodwa olezinto lezi zontathu. Nxa ukhangele Eksodusi chapter 20 lapha uverse 8 usehlala ithi yona khumbula usuku lweSabatha ulwenze lube ngcwele. Uza kusebenza izinsuku eziyisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Lalela kuhle uverse 10. Kodwa usuku lwesikhombisa liSabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Nanti yani ibizo likaNkulunkulu lapha liyaqanjwa ngokucacileyo. So ibizo likaNkulunkulu likhona emthethweni wesine. Yiyo lebizo likaNkulunkulu. Inkosi uNkulunkulu wakho. Ibisithi yona ungasebenzi ngalo wena le ndodana yakho, le ndodakazi yakho, le nceku yakho, le ncekukazi yakho kanye lenkomo esemzini wakho lo esemzini osemzini wakho. Ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi kuyaphindwa futhi inkosi lapha yenza uyenza lwana sesitshela ukuthi uNkulunkulu yena vele ungubani njalo amandla okubusa wazuza njani. Ungumdali wazidalela indawo abusa kuyo. Ititle yakhe ungubani ngucreator ngesikhiwa ungumdali. So ibizo likaNkulunkulu yinkosi. Hayi kazanga acele komunye umuntu wazidalela indawo abusa kuyo. So lapha nxa uthiwa inkosi yenza uyenza lwana nguyositshengisa ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ititle yakhe njalo amandla okubusa wawazuza njani wazidalela indawo abusa kuyo. Ibisisiya phambili ithi yona inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukho sesitshengiswa indawo abusa khona. Ubusa ngaphi? Ezulwini, emhlabeni, elwandle lezinto zonke ezikhonapho ngoba zadalwa nguye. So phakathi kwemithetho eli-10 umthetho weSabatha yiwo wodwa olezinto lezi zontathu. Ngaleso sizathu yiwo oyisidindo kumbe oluphawu lukaNkulunkulu ovezayo ukuthi imithetho eli-10 ngekabani, ovezayo ukuthi thina esigcina iSabatha singabakabani, umnikazi wethu ngubani. Umfundisi khona lapho ngingakayi ku-CK angithi kulabo uNkulunkulu abaningi abakhonzwayo kunjalo. Bawe izizwe zilabo uNkulunkulu abaningi, uNkulunkulu abalo small g ngesikhiwo. Kodwa ke lo mthetho wesine uyamphawula uNkulunkulu. Uyamveza umbeka eceleni ukuthi nguye yedwa umdali owadala izulu lomhlaba. Mfundisi CK kuthwani ngendaba yeSabatha le?
Siyabonga mfundisi. Sikhangele ikakhulu incwadi kaEksodusi ngo31 ivesi ngelika 17. Sizakhangela futhi lo Hezekheli ngo20 ivesi ngelika 20. Ngizaqala ngoEksodusi ngo31 ivesi ngelika 17. Ithi yona ke kukhulunywa ngesabatha lapha, ithi yona ke liyisibonakaliso phakathi kwami labantu bako-Israyeli kuze kube nini lanini, ngoba ngesuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba, kodwa ngosuku lwesikhombisa yaphumula yachwaphuluka. So ke lapha uEksodusi uyakuveza ubana ke usuku lwangesabatha luyisibonakaliso, ngesikhiwa isayini. Asambeni ke kuHezekheli futhi siyethola ukuthi yena uHezekheli laye uthini ngalolu suku. Hezekheli ngo20 ivesi ngelika 20. IBhayibheli lithi lona ke lihloniphe amasabatha ami ukuba abe yisibonakaliso phakathi kwami lani, ukuba lazi ukuthi ngiyinkosi uNkulunkulu wenu. So uHezekheli futhi uveza indaba efananayo ukuthi luyisibonakaliso, luyisayini, luluphawu lukaNkulunkulu usuku lwangesabatha. Aphinda agcizelele futhi ukuthi kungani kumele kube yisibonakaliso, ngoba uNkulunkulu wadala, waphumula, wachopuluka ngalo lolu suku. So ke nxa sifuna ukuthi sitshengise ukuthi singabaka uNkulunkulu ngokwendalo, kumele silugcine lolu suku kuze kube nini nanini. Akula lapho kumele sime khona ukulugcina, ngoba iBhayibheli lithe kuze kube nini nanini. Kundi suphoso waphendula umbuzo kade ngizawubuzela umlaleli lapho ukuthi abanye abantu ukulikela kuthinta ngembali ukuthi bathi sabatha ngelamaJuda. Sikhuluma yebo sisedlula kodwa kuhle sikuphinde ukuchasisa ukuthi isabatha kayiso lamaJuda. Singakuncedisa njani umlaleli othi hayi ngoba bathi njalo abanye bathi bona hayi thina njengamaKristu kasisagcina isabatha lamaJuda, sesigcina isabatha elethu usuku lokuqala lweviki yilisabatha lethu. Ngiyabonga mfundisi. Ungakhangela indaba yabantu laba okuthiwa ngamaJuda, uzananzelela ukuthi amaJuda bayinzalo kaJakobe. Ikanti ke imithetho kaNkulunkulu yayivele ikhulunywe kuAdamu onguye wadala kuqala. uNkulunkulu wayikhuluma wayigcina. So amaJuda lawo esikhuluma ngawo bona babuya ngapha 2000 years after. Njalo ke ngakungumthetho wamaJuda futhi ngabe uNkulunkulu ngazange athi kuzaba isibonakaliso phakathi kwami lani kuze kube nini nanini. Nxa wayekhuluma esizweni samaJuda wayezacaca ukuthi lina amaJuda, kodwa ke lapha uthi kuzaba luphawu phakathi kwami labantu bami ukuthi mina yimi engibangcwelisayo. AmaJuda babuya labo bathole lo mthetho, ivini usukhona umthetho othi kakugcinwe usuku lwangesabatha. Yikho uMosi nxa eseloba uqala ngokuthi khumbula, ngoba ukhumbula into owuvele uke wayitshelwa kuqala. Ngiyabonga. Siyabonga mfundisi ukubeka Akho 2 verse 27 esamthinta. Isabatha lenzelwa umuntu kenzelwa ngayisabatha. Kunjalo. Nxa iBhayibheli sithi umuntu ngesikhiwa kuthiwa ibala elisetshenziswa lapha nguhuman being. Hayi khona amaJuda kuphela. Umuntu wonke olomfanekiso kaNkulunkulu. Kunjalo. Ake sihle sikuhlanganise khonapho obi lapho ukuthi indaba yokuthi ensukwini zokugcina esiphila kuzo sikuhlanganisa njani indaba yophawu ingena njani ukuthi sabatha luphawu. Siyabonga. Sikhangela uSambulo ngo7 lapha. Ivesi ngu1 sisiya ku4. Ithi yona emva kwalokhu ngabona izithunywa ezine zimi emagumbini omane omhlaba. Zibambe imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi imoya emhlabeni lasolwandle lakwesisodwa isihlahla. Ngase ngibona esinye isithunywa siphuma empumalanga siphethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Samemeza ngezwi elikhulu kuzo izithunywa ezine ezazinikwe amandla okubona umhlaba lolwandle sisithi, lingoni umhlaba lolwandle lezihlahla size sibeke uphawu lukaNkulunkulu wethu emabunzini ezinceko zakhe. So lapha iBhayibheli iveza ingilosi zikaNkulunkulu ezibambe imimoya yengxabano ukuthi uSathane angazaphambanisa umsebenzi wevangeli. Kuthiwa ingilosi lezi kumele zibambe ukuze kungoniwa umhlaba lolwandle ukuze kubekwe uphawu. So lapha sikhuluma ngokuthi esikhathini esiphila kuso uNkulunkulu usemsebenzini wokubeka uphawu ebantwaneni bakhe. Ababekwa uphawu ngabanjani?
ngabavumayo ukuthi umoya engcwele abancedise begcine imithetho kaNkulunkulu ikakhulu umthetho wesini owesabatha esesiuvezile lapho ukuthi uphawulekile ngoba ulezinto ezintathu eziveza uphawu. So uJehova usemsebenzini wokufaka uphawu ebantwaneni bakhe. Siphila esikhathini sensuku zokucina uNkulunkulu lapha abeka khona uphawu. So ingilosi zikaThixo zisemsebenzini ukubeka uphawu. Uphawu lubekwa njani? Akula muntu obhalwayo, abanye babona ngathi nxa kuthiwa ebunzini, ibunzi lingumfanekiso wengqondo. Lapha kutshiwo ukuthi uNkulunkulu usigxilisa emthethweni yakhe ikakhulu umthetho wesabatha ngengqondo zethu. Umoya engcwele nguyosiguqulayo esipha amandla okugcina isabatha nxa sivuma. So nxa sigcina usuku lwesabatha sigcina leminye imilayo, uNkulunkulu uyasiphawula kuba segcekeni ukuthi singabantu bakhe esebenzisa umoya wakhe oyingcwele. So khathesi siphila esikhathini sokufaka uphawu. Uphawu lufakwa ezingqondweni ngoba yikho lapho uNkulunkulu asivezela khona intando yakhe, asifundisa khona ngesabatha lakhe, esigxilisa emilayweni yakhe. So indaba leyi imqoka kakhulu ngoba indaba yophawu leyi iphendula umbuzo ukuthi okusambulo 6:17 ukuthi uJesu mhla esiza kuthiwa kwabonakala abanye bebaleka. Kwasokuthiwa manje njengoba abantu bebaleka, ngubani ozakuma ahlangabeze uJesu? Kwasokuthiwa Johane abazakuma yilabo ababekwe uphawu. Antu yebona indaba, abangela phawu bazambalekela uJesu, kodwa balophawu bazamhlangabeza basindiswe. So indaba yophawu, indaba yesabatha esikhuluma ngayo iqhakathekile kakhulu. Ngithanda indaba ekhuluma mfundisi ukugxilisa imithetho kaNkulunkulu engqondweni zethu. Yes. Ukuthi asomandla ethu. Yes. Kodwa uNkulunkulu uyancedisa ingqondo ngokwamukela kwethu lokuvuma. Njalo. Ukuthi ingqondo ezijayele ukwenza okungayisikho zifunda ukwenza okuqondileyo. Kunjalo. Mfundisi Sikhe, ungathini ngoSambulo 14:12? Siyabonga mfundisi. Ngizamfunda lapha uSambulo 14 ivesi ngelika 12. IBhayibheli lithi lona nanti ithuba lokubekezela kwabangcwele. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kuJesu. Ngamanye amazwi ukugcinwa komlayo kaNkulunkulu lokugcinwa kosuku lwangesabatha. Uthi yikho lapho kulokubekezela khona kwabangcwele. Kusukisela ekuqaliseni kuze kuyefika ekuphethelweni. Engingakutsho ngamafitshane lapha ukuthi phakathi komumo lomhlaba lo olabantu abangasela kubekezela. Singananzelela phela abantu bakulezi insuku bafuna izinto zesiphangiphangi. Ukuthi nxa uNkulunkulu kuyikuthi ukumisile kumele ukuthi ngawe uyazibonakalisa ngezinye indlela, but uNkulunkulu ufuna ukuthi iqiniso lifinyelele wonke umuntu. Abe sesithi ke phakathi kwalabo abazabekezela abakhonze ngosuku engilumisileyo futhi abagcina ubufakazi bukaJesu. Nxa kuthiwa ubufakazi bukaJesu yilokho akuphilayo wakwenza eseselapha emhlabeni, ukugcinwa kwemilayo yakhe. So phakathi kwabantu abanjalo, phakathi kwesikhathi esiphila kuso, ngifuna ukutsho ukuthi lanxa abantu abanengi bekhetha ukungalandeli intando kaNkulunkulu, kodwa ulayo eyakhe insali. Abalutshwana abayingcosana abalandela umlayo wakhe lemithetho yakhe, abagcina usuku alumisileyo elizwini lakhe, bakhona abanjalo. Mina engingakutsho ukuthi abalaleli mfuna ukubatshela ingqondo ukuthi ngabe labo baba phakathi kwabanjalo bagcine umthetho kaNkulunkulu, babe phakathi kwabayingcosana bona labo abazagcina intando kaNkulunkulu. Nanti nxuso balaleli luza kithi sonke ukuthi yiba ingxenye yalabo abalutshwana abahamba ngendlela. Anti kuthiwa indlela encane. Itsho njalo uthi njalo uJesu uthi hambani ngendlela encane. Abesithi indlela enkulu baningi abahamba ngayo kodwa yekulahlweni. Kodwa indlela encane iluphonjwana. Balutshwana abahamba ngayo kodwa iya ekusindisweni. Khona phathi mfundisi lwisani ukuhamba ngena ngesango elincane. Lwisani utsho njalo. Uthi kasizame nini phakathi kwempikisano yonke lemfundiso zonke ezingayisizo, kasilwiseni ukuthi silandele imfundiso eyiyo yeqiniso. Nasi indaba balaleli asiyo ndaba yebandla elithile, asondaba kamfundisi othile uNdlovu Mbumpofu, indaba yeBhayibheli. Engikwazi kuhle ukuthi sonke singabala iBhayibheli. uJesu uthi lizakwazi iqiniso liza kulikhulula. Bafundisi, nxa sigqiba lindaba singathini ngamafitshane ngendaba yesabatha? Sesibuya isikhathi esilandelayo sesifikise emaphethelweni. Siyabonga. Siye khonapho. Kithi ngale umfundisi uSikhe kwangikhumbuza enye indaba. Kwakulamasela ayetshontsha amadonki. Isela lilingatshontsha idonki alizihluphi ngokuningi. Liyahamba lifike likhupha uphawu
endlebeni lifaka uphawu olutsha. So idonki liyana even isizihambela uphawu lomnikazi solukhutshiwe. So ngezindlela nxa ufuna ukuconfuse abantu ukhipha uphawu kuphela. Nxa ufuna ukutshontsha idonki ukhipha uphawu kuphela. Antu uyabona indaba. So nxa ufuna abantu bangabi leqiniso, nxa ufuna ukuvoxa yonke into ukuthi abantu bangazi kanti kuyikho ya ukhipha uphawu. So yikho indaba esikhuluma ngayo lapha iqhakathekile ngoba uSathane uyakwazi ukuthi athinte ngapi ukuze aphambanise afake iconfusion emhlabeni endabeni zokukhonza. Yikho etarget umthetho wesine ngoba uyakwazi angavela khiphe wona akusacaci ukuthi abakhonzayo vele ngabakabani, akusela si foundation. Antu uyayibona indaba. So thina njengabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu usibizile ukuthi sivuselele iqiniso leBhayibheli ukuze abantwana bakaThixo babone amaqiniso eBhayibheli basindwe, singavumi ukucatshelwa luphawu. Yikho indaba lesiyilonda sibone ukuthi eBhayibhelini vele kuhamba njani lasembalini kuhamba njani ukuze sibone ukuthi kathi vele kwalahleka ngaphi, owasika uphawu ngubani, walulahlela eceleni. Isivezele iBhayibheli, isivezele imbali. Thina kasibuyele nini ephawini ngoba ephawini yikho lapho kule identity yethu khona. Yikho lapho okuvela khona ukuthi sivela ngaphi, sadalwa ngubani njalo siya ngaphi. uNkulunkulu lapha sibizele khona. Umfundisi uma ungakayishiya indaba yakho yophawu wena le ukuthi umnikazi kababhemi yabebona ukuthi umbala yiwo. Ubabhemi le ngowami kodwa sebone ngaye sekuqunywa indlebe ezinye ayiqume lapha ngaphosa ayithi juqu. Iyo kumbe kayisi. Antu uyayibona indaba. Ngoba uphawu lumqoka. Uphawu lumqoka. So lapha sizama ukubuyela kuphawu ngokwalo ukuthi hayi singalahleki. Mfundisi Sikhe. Ngiyabonga mfundisi. Umchumayeli ngo-12 ivesi ngelika 13 lo 14 uthena ke nanko ukuphela kwendaba. Usuyizwile yonke. Mesabe uNkulunkulu ulalele imilayo yakhe. Kakukho okwedlula lokho emuntwini. Ngoba uNkulunkulu uzakwehlulela konke esikwenzileyo. Layo yonke imfihlakalo okuhle loba okubi. Siyabonga bafundisi. Mbona ngazathi siyayigqiba lapha. Nasi ngqobe nasinselela balaleli ugwalo ngilalo when God said remember luza kuncedisa ukuthi lapho esishiye khona ongazwisisanga khona ungabala ubuthumele umbuzo wakho kunombolo zocingo 0718444196 ku WhatsApp. Thumela umbuzo wakho khona phana siza kuncedisa ukubana uwenze kanjani. Silethemba lokubana lezi zifundo ziyaliphathisa lapho elikhona umuntu ngamunye. Kasidibane njalo kuviki elizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Inkosi lo msigcine sihlangane njalo. Siyabonga.